Kardom, pasti militu Houston for Kardang lo cina kena arah tumpan militu Houston for Kardang lo tung kena tumpan Kardom kecil Kardom. Seperti ada lo militu seperti ada lo punya arah ni eston je kerangke tumpan ani kecil pokon sih. National Press Day punya talon pun. Terus masuk ke talon lo India nangkan bicara kali kerja tentang pilon kami National Press Day talon pun. Masuk ke talon lo pini bangso talon lo macam talon si diku press club tempat tepi konsi pini diku rang senasa po udah dalam pola lo kami pini bangso ajai mek macam ke talon ajai mek yang pun. Lah people si National Press Day macam 16 November nang nilo tu people si asingkan bas kami talon nang kok mah bangso ke talon nang kok apa tak nili Jini Panbori Ponji ini nilong do diku press club amai pun nilong do diku press club amai pun borsing nang paralang do alam ni bukan ini masuk National Press Day alam tak Jini Panbori Ponji Francis ini kan kok kalau orang asal tu orang sekarang begini jenang ni kan juga 16 November nang ni nanti asal kan bas tapi India nang kan kita kan kita nang kita ni kerangkeran itu hak pasti talon bom bang bom kopi pasti talon nang kau lakukan kerangker tu kan kacini tu kan kopi sih nang kita Kita sini di National Press Day apa tak? Aku punya kerangka tumpangan tak? Ini yang sama apa pun. Nah, National Press Day dia ni kang bang ni tak 16 November ni, nang talon pun bom lo, lah kita talon pun artikel apa lo, nanti 66 ni kan, 16 November ni Press Council of India pusing pun. Lah Press Council of India pusing pun ani pensi National Press Day nang talon pun bom. Sinongan lang kami nang 57 years. National Press Day di talon pun. Lah National Press Day program kita lagi symbolic of independent and free press. Asal hang. Jadi ini tu kalau kita kini lo India lang ke media ke 4 pilar begitu. First pilar ke judiciary, legislature, lapan executive. Ini 4 pilar mangi media ni. Si media perlu nang ke hitung kini lo apa ke traditional newspaper, lapan pilar ke TV, radio, blog, lapan social media. Social media perlu nang ke Facebook, Instagram, Twitter lagi. Jadi ini tu katu wefan media tu mana ni jumring tu ke lah lo. Katu wefan isi responsible media person asan bang. Kami thang isi ni naik. Bisa kalau biang lo kalau biang kai tempat kerangke keklan cihun yang so cihun pun bong nang ni hunten di sore ibu ke kerangke ran kina pasti nang hunten kerangke keklan mah bang kurang tu mah nang hunten advice mate di sore nang hunten Jadi hunten di sore ke future ke buat kisi nang si sincere nang kena ahok anu padam nang kena si bangke social commitment kita tu nang kena hamadik dari betul tak kita omlam ben tu itu society fana raja rakan itu arti itu media person itu arti itu arti itu tapi lah arti bang itu iklan pun naik Bisa yang itu non Western pun kena orang tu kalau itu media tips kalau kau tak orang itu Western media tips tentang itu dasarnya ahok anu ini jadi itu don itu kita omlam itu lah angkur kabian ini tapi nangnya lapen radio journalism ke nangnya lapen social commitment donang ko lapen hitung cepat tu ni lapen professional fix untuk hai donang ko nang itu non di Polo four pillar of democracy ko alam ko thak kupi ma kustame pini di press club amai ki potong har saralang kustame thithini kustame di tumhan apa tulong lo tapi anso seni di tum nang tumis ton thol kelang arat tumhanan herangke ke klama thak ni tuman su senang paklain kan bori kon ko ni non bangso sain tu ni tuman si di kontek bo lang ni gomno ni lo kemer person sagor to bin cerap citu tu ben kita pandang kon ni janteron misken ko tak